Voin hi January ni somni le pasari sang ni somni panga ania. Voin khan longtlai chan mari le electric veng in kalpo na tur kong lai tran ania. Chief Executive Member LADC Pusi Lalmuan thanga hawin kong lai hi bultran ani. Kong lai bultran na hi chan mari kanan veng market set thanga nei ni in Pusi Lalmuan thanga chuan he kong ataka lai tran ani thei chu lom ati thu asoya. LADC United Legislature Party te thoho na thadzia lan na ani baka. ULP sarkar huaya LADC sumseng lova kong puisial thei ani tur chu thil lom takani ati. Chief Executive Member chuan he kongin ati chiat tur ram nei tu te in pek na fak ati thu asoya. Veng pahnih hruai tu te thanem ngai na chu chuan ati thu asoi bok. Kong lai tran na hian LADC Executive Member pahnih Puel Daniel le Puan Ru Laltlan Zara ten CM hi an troi baka. Pu Laltlom lo chin za le Town Committee Chairman Pusi Lalsom Zuala. Executive Secretary Puke Lalthan Zara Veng pahnih VCP le official te he huna hian an tel. He kong chan mari tranga electric venga chuak tur hi chan mari kanan venga bazar seta trangin electric veng IB kona chuak turin ruam man ania. Kilometer ni vela thui tur ni in National Highway 502A multimodal kong tia riat lar chunga sial ani dona. Alai na hi thlonin NHIDCL PMPL le ABCI ten an thok dona ne. January ni somni pasari sang ni somni panga ania nikum December thakhan BMPL ABCI NHL DCL te office kan kova hilai kong electric veng le chan marin kalpo na turahi min lai sakte u kan tia an tlom ngai khopa hi voina khol nen pilot survey ang dewin bulchan kanan tuma alo mom khop hemi malak na zona hian chan mari VC le wele te electric veng VC le wele te in nasatakin a survey ko nga po ni sela helaya ram nei tu te lo biak ron ko nga po ni sela nga an la voina hian veng panhi electric veng le chan mari VC le wele te chunga lom thu kan soya tin chumi pialama helaya ram nei tu te tlom ngai takin kan khotlang kan ram tan ani chuan tin phal takin a thlonin an ram tepo min laitir thei dona kan lom khup meya ram nei tu te zong ne na lom thu kan soya wen hian bul kan tran don ania he malak na hi United Legislature Party pani MNF le Congress sarkarina ruamhan na siama malak masakber turan iwangin voina hian hei kan EM te le kan Town Committee Chairman te Planning Vice Chairman te antela abul tho taka hi kan Planning Vice Chairman thanem ngai na ani ti kha kan soilang tel duwa tin kan official kan PNDO te ES lam te point na satakin hemi konga hian ma min lak puya an chunga polom thu kan soya tin he kong hi chunglama building a ding khup to a chu wangin a hlom lo thei ang bara kalti rahi tum angai nin ka ria a tin voina bul kan tran dona request kan siam du chu chan mari le electric veng VC le wele ang point hian malak na hi sarkar lama tang chuan ai o kanin da thowanga min lo phung boma atop thenga ma min lak pui tur khan ngen na kan siam tel duwa